Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak aku sehat ke. Pedi betul isiku ya deh. Aku kasih lo dorang isi nasang sana pedi tengah lo aja. Oke, kasih aja sompo peri are petu. Tambah bau tuh pedi siku aja sompo. Ada mulu selamu tuh. Peri are petu kemanci teman tuh. Pedi betul kasih siku aja sompo apa kuro. Aja sompo udah tuh selalu bau. Pangalat terlalu kami menjelaskan itu motor manci dia teman tuh. Lo tengok be peraren teman teru. Lo betul kembali kota pakai adu. Urani malas serok deh pak. Aji sompa ada masuk. Pedi tol di siku aji sompa ada kau masuk nampun ditutur di salona. Ada mana mamcan kata kamu? Make bos ini. Mamcan pun salona sebah. Pari arena anak ini sen mapa di siku lah ega ruka. Toko tu sampai timunu. Toko tu timunu. Pari kok men rekana deh muno wesu ko pik sebah. Wesu ko. Kasihan di sana lama inasa siapa pun salah lu pangaji sompa be. May sempre harus na pada mo ko plano na tayo ko tengok timuno aja ko tanaki lang kasi ne tadi pala na pala ni sompa pangaji uno sa lopay pasyal manjalo seba yan pajinin musurong puner sa longi ko nando ya pangaji mo na tenga pengertian na den mo buda pongang mapedisita ko dasa iko na lo kumpun pa ko de muno lecce to salima ko dilindro mo pariare na yes kana to pangaji na pariare mana serat buta pasian nggak tondang peling si kalau ada perarena di tas kan kena tuh pajing sompano kun waktu yang perarena mupa iya pak cedek metelek lecek di lindron saya mang pije mana kata waktu yang pada periare padi tuh ono isi kuna ditengga pengertian na isi ditenelok pajing mau padi si mana makan parah pasian rodo Nawagodang keling saman si ede, maju ge. Pangaji mak to. Sige ni wero yakin kis dol maju ge lo tam cede. Setan. Ada setan. Orang coba. Pangaji. Ika uda anak ora apa dia pulang ikan dalam pangaji cengkel itu pangaji puang di natarima lo aku puang yang apa ke gak aro de kalinga musik naji sompa se taro aga haru kasih napi gau ke tengah toro balik sama ke de tengah togaga jar-jaran di tengah toga tebak na boleh ni bisa marajai ya cau kak be aji sompa mapa kiro aji sompa seta paja itu aga na tude kalinga na de tengah kaga wetu na mo hae wet pasum pajangan na bagai soto mamusi iri na korodo na dera guys ngena melodaki de diseng makanan tari mo ngra pangalata lah pak kay sana langi elodang la itu di pau giri salema loka salema oh salema nodo lo mu pada ngi sobar suruh paja mapa ko sipa na rumo hama ko de ka masum paja ka melo doang de be matoda tu junga dewi semak daga na ro ilo do aku salema mo kalinga mo ka ro usur ko nompur yer salonai aji somparo oh sama na di mu tiba-tiba kesina mamun mamanya ketu ala aku cerita ini tuh mak nanya lihat aku puji musik dandu apalagi mau palipo pakai kadang-kadang musik jandu di selesai mana jamang asam pajaton ya Heidi oh deh nana cowok iku salema mamtiano manuka empun salon aji somparo la kapare mana yang ngede bapak ko ye de tengah to kalau mang kalinga ada aku tuh mak lu musik gelom oh masih nano mbok salamai kok mah padi nomuno salongen ra nomuno salon aji sopa dia si mor majo ge mangata itu keluar itu tawa mamusi lo egak ko nondra mau ni salongen ro padang di sopa suruh puno pak kode lono tu bola na lolo ngapi anu bola nondra melola dana jam liso na kode na promuno aku di rumah aku kesina nadi wak gelem musik na asik aja sompa
Pajai pengaji sumpah. Pajai nak suruh kamu takut. Sek. Pajai pengaji. Pengaji. Pajai pengaji. Pajai pengaji. Pengaji. Pajai pengaji. 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 Buka isek. Pengaji. Hei, suruh pengaji sompamu, pedai musi nak suruh kak, matu aku, pedai gati, sik, pedai. Masa lemah. Tenang kiwe lemak kuda tenang ya sudah udah tenang. Lobe ini rasul na pangaji. Heh, cocok ko pakai jus bang. Tapi pada dina, tapi dari pengaji tak. Kalau mau puni musi, suruh minta waktu. Pak pengaji kalau mau puni musi, dia pandang waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya pada maneng. Aji to pas di. Pas lemah, maki wetu di semanta wetu isa miri di asra, basa lonta pada di semane. Ada tuh lotoin ke pai di mate. Pare pambena anak kong kadi pedangnya. Macina kali dina ke pasar iku majijir ko tudingingimu. Jenere mata bicara ta ke pas lemah, apa dari maja kayak gitu ada tuh kenya deh. Dinikmati tetemu sih ya deh. Jadi tuh aku du bawang itu kepangi dah sumpajang. Seba aku pada aku dina. Ya rok joget deh, mangkalinga musi dandu. Hobi ya rodo. Tapi iya deh, namu males sikap ma joget, namu males sikap mangkalinga musi dandu, teteka mas sumpajang. Dena pada pengajimu, aji bawangi dina ka mas sumpajang. Kalau mangana mak di jesawan ni ko tuh daripada nas sumpajang ngalena. Nah coba timan pas lemah kan kenapa? Lari memang nih di pewata makai wapi cangkit di pangai sompa makaru pas lemah. Neleki tidak sumpajang pangaji. Mau tutup kede. Dace pa mapicit pangajin na. Pada mo pangajin mo masa ka mataw. Pada yung pangajin mo makada. Pasalam ma pangajin na kada kida mata pigar di sumpajang ki jinagar ka sampajang. Aja pas lam kan kenapa macin kasih dalawa bro ngaki. Jadi kamu pergi ke tudo pada gampang aja sompa ko ya kung kapay so masuk pura ki men dalawa bro nge. Ila buta ye de. Para mo tanan anak kina kada matosi ka buta he. Cek, di malipo pas sering didin rom. Salam malu mula awang. Namo tuh aku balik tuh lebih kalau iya anak bicu ko. Semua sedih sih. Ngerasa dia kutuk malolo fua betul macam video letong. Kutuk itu pas sering parla sumate. Das ruangan mati sih. Pangaji mo tama pong musik rodo. Puro di uno mat. Sini pak, naganta pa. Bakit tangga? Mana mati musir? Oh sebay, mana mati musiro? Madem palo pengen tu, ya sedina naik kosi asik kana palo naun musi Madem siapa palo ai? Uno mesti pangaji pa mayalo man tangga pas yan pedisina, tain pas lemalo tenang ngingi kulidi. De urus se madem lo kapalo ai na pulsa ko moto nandre. Saloku mato, jangan salah nung puni cenye pulsana na pakai. Puni seba, macam puni. Melo tama ya tu puni ya puni. Dia awak di mecaka ma puni. Pak nuku mato, puni ko. Pas sama di sini na mulo tacabu isina ko de urusu ini mulo mate. Pak saloku mato mawe na padalena, ma prisalo kali na mana lo masara. O bira mana kami na koloka ani wata bulu lo ka mati ke. Tabulong mesti dilula kak tapi dia lula nak tes komplement kak mati dengan puni. Joget ke sebab. Dua kak rumah joget pada percaya ini. Kita bagi. Goyang. Taruh di atas jangan sih. Pangaji masa batang kucang saya. Semua separuh kucak-kucak gelunan ni mantap dua kak sebab. Puangi, betul ko malolo na pakilo kak dia gakal kak kon riak tutu na jok tawe dinelok mapa bot itu kicenya nala. Kalau agak lo joget ku. Ya elke jadi kucangku jasa itu main. Ala sisa ku si ini. Pakilo sisa ki. Iya, ngi jasa plena. Ala blek ni. Ada plena. Pangaji. Sebay. Kasi sakit sa liwang masu. Kero? Yo kaki rumah lapa. Nah, kan itu tetangga. Kalau kacau di lapor tu ni di polisi. Lok ni kan pangi ya, pame aye. Mesen nak menikih mitau ku masuk make lo kro. Ai happy he.
Pak Lo tuh disambung bluetooth untuk Hai, asik. payung hitam Dina. Oke. Siap-siap lo mah joget nak. Kasih. Aduh. Setelah kau pergi. Anak kelo kasih. Aku pikir-pikir. Aku lebih memilih dia. Karena dia lebih lembut dariku. Asik. Itu dulu nak. Jadi lo anak. Bagai bencana. Salah nih. Boleh naik ke sini. Payung kita. Alna dulu sebaralna. Ada salah. Melanda. Ini berat salah kau kayak iya sih bah. Ada salah mesti emang Haji. Dan jadi salah. Asik. Kau tuh sebahin aja. Bagaimana bang Haji? Asik. Ikut nak. Oke, lo ke sebelah. Bisa panggil. Lo kata di masih. Lo kak macam nak joget. Tapi berapa jalan dia mesti bang. Tapi ini tu bolong. Asik aja sumpah. Mana kalau salah, harus selalu mama joget he. Selamai, lo kau mai, gabu ke mah joget ki. Halo kan saya nih bang Haji. Bisa lu kan ruak Cina mah joget na tatang kali na, lo kan mai. Mas diri kau epong ngaji, Pak Pura dan Rewe Suiseba. Po jenama ke tu salma lo kan mai, yang penting happy ki, ya ada urus masalah mah kok, yang penting lo happy, lo kan mai gabung. Tu mah joget di seba. Oke sih play epong ngaji, kalau Pak aku tuh pau. Pak kalau mesti dandu ya andal aku meto. Tahu nih. Lo kan mai gati sama lele pu, ikut tu kalau ngampu ji. Lepas kontrol kat ikut pengaji. Lepas kontrol. Lepas kontrol. Ada saya tahu puji. Hejar aku PA mulu mai. Jon mati ke tu Pak lu gumpama kau mai lepas kontrol aja lo sampai. Putin kan. Kau ya apa seri jaringan lo ki putra lepas kontrol. Wi pang pagerlor memang joget he akelo ke salah mah. Iku jon makelo sebab mak konjak soramu. Iku joget ku batar mah diri joget juga muka coba pada mak ku kacau lapar ku tu di polisi ya. Yang penting Suruh isi taya ada bang Haji. ke suruh isi yang penting ama moi nemu dia suruh isi sebenarnya penting ama dia tu muka kacau juga mesti senggol sel dia tu mau boy ku salma. Oke sih. Aku nanti kau. Mbak aja sempat liwat tengan itu kayak dona. Pak masuk tengan kemudian seliwa bulan anak gesoi. Biar bet mbak aja sumpah. Ketingin mbak aja sumpah apa kau ikan ngero perarena. Susi saya ngero biasa lo nalu ke dalam bangkrak di pange. Selalu liwat mbak aja sumpah. Mau coba awak ha. Apa di sana? Lalu ating ko tanong matoy kagay dapat siya sistem. Hei, emang kau macam salon lo katro. Talo kerja ay magkalok majoge. Talo ali. Weh, pang. Matu ya lo beli sama. Salma he. Aku tanya aja Salma. Polis uy. Kau dia makai jangan agak aku tutup makelong. Masuk ke majoge kidi mato. Polis uy. Majoge pengkro dia tang.